Melide pon en valor o seu comercio local. Máis de 30 expositores danse cita esta fin de semana no Pazo de Congresos. Estamos en Merca Melide. Que podemos atopar hoxe aquí? O que son as cousas que quedan fora de temporada, sobre todo roupa, moda e un pouquiño de todo. Por que é necesario Merca Melide? Depois do mal tempo que fixo e das dificultades que tuvo a xente para salir, un evento destas características como é o Merca Melide serve, neste caso, pois, para que a xente teña un acicate para salir e, ademais, aquí están os tocaxes, sempre se atopan uns prezos moito máis ventaxosos para as familias que no propio comercio. Non vou ir contra o progreso, pero donde este un veciño que se quiten as grandes superficies. Que expectativas tes postas nesta feira? Pois moi boa, a verdade. Estamos en tempos complicados para o comercio. Estos eventos son os mellores que nos podemos vincular para poder ter esas ventas a maiores, non? Do que podemos ter nas nosas tendas. E, desde logo, tanto a Asociación ASETEN como o equipo de goberno do comercio darlle moitísimas gracias para poder potenciar, fomentar todos estes eventos e dar a conocer que somos unha cadena, non? Que podemos mercar aquí? Telecomunicacións en xeral. Froita. Cosmética orgánica vegetal 100%. Animación e decoración infantil. Xeado artesán feito en Melide. Sobre todo rosquillas e orellas, boísimas. Por roupa de traballo, EPIs e ferramenta. Seguros de salud y dental. Material ortopédico. Moda. ¿Cuánto trabajo hay detrás de este stand? Bueno, hay muchísimo trabajo, no solamente en este stand, sino en de todos los negocios y todos los compañeros que sin duda alguna le ponemos empeño, corazón y disciplina a lo que hacemos, que son vivir para nuestros negocios. ¿Por qué es mejor venir a Merca Melide que comprar por internet? Que no es lo mismo ver un producto de cerca que verlo a través de una pantalla. Eso es como la versión versus lo que pedí, lo que me llegó. Veño porque hai que apoiar o comercio local para que non se cerren os comercios. Poderíamos dicir que o Concello está implicado co comercio local en Melide? Sí, claro, levamos todos estes anos colaborando co comercio e ca Asociación de Comerciantes porque Melide ten un gran arraigo no sector comercial e nestes tempos se necesita máis que nunca ese apoio e esa promoción do comercio, non? Eu estou profundamente orgulloso dos nosos comerciantes. Son uns traballadores incansables. Non hai sábados, non hai domingos. As vacacións son moi discutibles. Como non se vai estar orgulloso de unha xente que loita polo seu. Achégate a Melide e disfruta do seu comercio local.